ħafna min-nies li huma fl-omosessualità iħossuhom inferjuri minn irġiel oħrajn. This is a fact. You know a huge burden you're Mela, foisting mela, onto sen, people's sen. shoulders? Mela. Inti qed tassumi li t-tifel irid jimxi fl-omosessualità. Jiena li kieku kelli l-ħila nitkellem ma' missieri u missieri jgħidli orrajt għandek daw ġibdiet, orrajt ibni. Isma', taf li inti mhux dak li tħoss m'għandux qawwa fuq l-identità tiegħek, taf li jiena xorta nibqa' narak bl-istess mod bħala raġel inti m'intix inferjuri mill-irġiel oħrajn. Kieku kien jiffidjani bil-verità li kien jeħlisni mal-ewwel. Inferjuri minn irġiel oħrajn. Sa ċertu punt, inti maħluq għal-mara u tista' jkollok ulied u tista' tibni familja ma' mara, inti għandek ħafna potenzjal fl-eterosessualità. Fil-value system tiegħek l-omosessuali huma inferjuri għall-eterosessuali. Ma ħafna minnhom iħossuhom ħafna minn nies li huma fl-omosessualità iħossuhom inferjuri minn irġiel oħrajn. This is a fact.